Бүгүн самалого күнүгер Марина рот укугутун оңордубут. Мин олус билетим. Онняга кемелдагы бу котор. Сунтарда ол библиотекатыгар бихиха бүгүн каникулярный мероприятие болла. Сумага күнүнөн темалах болла. Бихиха болланы бүгүн оглар келен ойнот бастан болланы беседа ахпыта Марфа Егоровна Сумага тугунан. Ол кенеттен биге мен Мария Ивановна, Светлана Дмитриевна, Марфа Егоровна, Лия Афанасьевна, Римма Николаевна болымны оглар каста арарымны ойнотты. Опсай болла бихиха утуттан таксы оғарытта стынулла. Бүгүн хама хабилавити Викторина. Эжинга хаджахнут Россияны билерген ийтылар барытылар. Онна нуутча капсианнерин хаджах билерин. Онна хама хабилавитим арас амуктар аннюлара барытылар.